Şatsala çıha kedeliğinin gubun belana atsala hibalana o SBG Youth Executive Council o hilna o kimna ga masu o kimna ga in bele gane hilna akıptaşıl be ena ni o kuyu Baptist Church la açını ino kavto ena pagolo itaga youth pastor ino viketo bakma atazna kakhana dukan council sası gıpsabu aglege bushi ni SBG Youth Executive ko hosiveskela alo bela panak khla alo kumai shulbini Youth Executive kumga aphajellam laigeme ajella office lo chosibengwa gem jumshmi hile engineer ani hile professors ko ani officers ani teachers ko ngi bako kumga ni go khuwa akko bela kumga he baitul benge be kumga chapi khwa zani ena new Youth Executive members ko kije na agdu dan ago kulshi gwa gala non khla kumba gi shulbini you secretary and new coordinator kuma bagmana alo kai gila akirche shi kai gila bagmana gpo gi shbo ning bela a hilna alo guna shi akzi shana chukok shaki gumse bana agamna shi zaning bela hilngul bege ongna new you secretary and bagma atas chogo shikim tiki zani Aşağı kuşobu ningna simna gajegyo akaginza akashakaza gajegyo kuşobu agna gibi akula gibi akagibi kabesi ago aşağı gumza ning sala kudo goyo bu gımga kenge bi bana how ibi kil kula baga benep gele kil ve kula alo bela da alo gımgası benge bi şekimti gibesi gımzılo